Amerika, Uburusiya, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza ni bimwe mu bihugu by'ibihangange biyoboye ibindi mu guhaka ibihugu byinshi ku isi. Aha hanini imbere byanyuzwaga mu nzira y'ubukoloni, nyir'ubutaka akagirwa umucakara ndetse n'umuhakwa kuri bo. Ibi bigakurikirwa no gusahurwa umutungo kamere. Gusa kuri ubu byahinduye inyito ndetse n'uburyo binyuzwa mu cyiswe imfashanyo ahanini yitwa iya gisirikare. Ubu nibwo buryo ibihugu byinshi by'i Burayi ndetse na Amerika bikoresha mu kugira uruhare mu bikorwa bikorerwa hakurya y'imbibi zabyo. Muri iki kiganiro tugiye kwifashisha ibitereka-bumenyi tugaruke ku ruhare rwabo ruziguye ndetse n'urutaziguye ibihugu by'i Burayi na Amerika byagize mu makimbirane arambye hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho Israel bitavuga rumwe ndetse iri mu mitsi na Hamasi. Reka tugende tunaga akajisho muri buri gihugu kibarizwa hariya muri kariya gace, amakimbirane abarizwa hagati yabyo ndetse n'uruhare ibihugu by'i Burayi bigira muri yo. Gusa mbere ya byose reka nizere ko mumeze neza. Njye nitwa Ange Mukeshimana, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka duhere kuri Israel. Israel ni igihugu gikomeje kugaba ibitero hirya no hino mu majyepfo ya Gaza, kandi bigahitana abantu barenga 100 mu masaha 24 gusa. Nyuma y'uko Uburusiya buteye muri Ukraine mu mwaka wa 2022, umubano wa Israel n'Uburusiya waragabanutse ugereranije n'igihe Yair Lapid yari minisitiri w'intebe wa Israel. Gusa umubano wongeye kuba mwiza nyuma y'uko Netanyahu habaye minisitiri w'intebe wa Israel. Ku by'umubano hagati yabo, igihe Uburusiya bwigirizwagaho nkana n'isi yose bugafatirwa ibihano ku bw'icyiswe ubushotoranyi yakoze ishoza intambara kuri Ukraine, Israel yakomeje umubano na Kremlin, yanga gufatira Uburusiya ibihano, igerekaho no kwanga ubusabe yagezwagaho n'amahanga bwo kohereza intwaro muri Ukraine zo kuyifasha. Gusa ibi ntibyateye kabiri kuko uyu mubano wabo wabaye kera habayeho ndetse urahagarara kuva Israel yashoza intambara kuri Hamasi ku ntego imwe gusa yo kuzimangatanya izina Hamasi. Ni nyuma y'ubushotoranyi bwakozwe n'umutwe w'abarwanyi wa Palestine uzwi nka Hamas, ifite mu maboko intara ya West Bank n'agace ka Gaza, ku ya 7 Ukwakira mu mwaka wa 2023 niho uyu mutwe wagabye ibitero kuri Israel inyuze muri Gaza. Ibi byateje impagarara ndetse no kutumvikana ku isi hose. Muri Amerika, impaka zikomeye kuri iki kibazo zagaragaye ahantu henshi hatandukanye, nko mu byumba by'inama, ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Kugeza ubu guverinoma ya Amerika yashyigikiye byimaze Israel ku buryo bwose bushoboka bwo kwirwanaho, yohereza muri ako karere amato y'intambara n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru baturutse muri White House. Ariko impungenge zikomeje kwiyongera ku mubare w'abasivili bakomeje kwicwa umunsi ku wundi ndetse n'ibibazo by'ubutabazi mu karere ka Gaza. Inkunga ya Amerika kuri Israel ntabwo ari nshyashya kuko benshi harimo Netanyahu bakomeje kuvuga ko idahagije ngo bigaranzure Hamas kibazengereje kugeza n'iyi saha. Nyuma yaho ariko yagiye yiyongera ugereranyije na mbere. Nubwo bimeze bityo ariko, incabwenge zikurikiranira hafi bibera hariya mu burasirazuba bwo hagati zifite impungenge ko guhindura ibitekerezo ku ruhande rwa leta ya Amerika kuri Israel n'intara za Palestine bizagira ingaruka ku ntambara. Bishatse kuvuga ko mu gihe Amerika igikomeje gushyigikira Israel, intambara ikomeje, naho mu gihe imfashanyo zihabwa Israel zihagaze cyangwa zigatindaho gato, intambara izahita irangira kandi ikarangira byanze bikunze Israel imanitse amaboko. Amerika yatangiye guha Israel ubufasha bwa gisirikare kuva Israel yashingwa hariya mu turere tw'Abarabu mu rwego rw'ubwumvikane bwagezweho nyuma y'intambara z'urudaca nka Intifada ya mbere n'iya kabiri zari zarashojwe n'abasangwa b'Abarabu bari bamaze kwamburwa ubutaka bwabo bw'Israel yashinzweho. Washington yabonaga ko ari inshingano gutanga iyi nkunga y'umutekano kubera ko Israel yari ishyizwe hagati nk'ururimi. Gusa ku rundi ruhande, impuguke zivuga ko umubano hagati ya Israel na Amerika ukomoka ku ndangagaciro n'inyungu zisangiwe hagati y'ibi bihugu byombi, kuko nk'ubwo ngubwo ubuhanga n'ubushongora Amerika ifite mu byerekeranye n'intwaro ibyinshi yabigejejweho n'Abayahudi nka Robert Oppenheimer wayoboye umushinga wa Manhattan Project wavuyemo igisasu kirimbuzi cyatewe Hiroshima na Nagasaki kigatumbagiza ubudahangarwa bwa Amerika mu isi yose. Tukiri mu burasirazuba bwo hagati, reka tuvugeho gato no kuri Afghanistan. Afghanistan ni igihugu cy'Abasilamu ndetse kandi ni igihugu giherereye mu masangano ya Aziya yo hagati na Aziya y'Epfo. Gikunze kwitwa umutima wa Aziya, ihana imbibi na Pakistan mu burasirazuba no mu majyepfo ndetse n'Iran mu burengerazuba. Afghanistan nanone ni igihugu cyagerageje inshuro nyinshi kwigarurira intara y'uburengerazuba bwa Pakistan ya Balochistan na Khyber Pakhtunkhwa. Iyi akaba ari nayo ntandaro y'amakimbirane y'ibi bihugu byombi. Wa mugani wagize utuhagarariwe n'ingwaravoma. Umubano iki gihugu gifitanye na Amerika ya ruguru, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, Ubuyapani, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse n'ibindi byinshi niwo utuma cyishongora ku bihugu bituranye nka Pakistan.
Umubano wa Amerika na Afghanistan ni umubano udasanzwe kuko watangiye mu mwaka w'1980 utangijwe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kwakira impunzi ibihumbi n'ibihumbi zo muri Afghanistan kugira ngo zimurwe kandi ziha mujahideen amafaranga n'intwaro binyuze mu nzego z'ubutasi za Pakistan. Nyuma y'ibitero by'iterabwoba ryo kuwa 9 Ukwakira mu mwaka w'2001, Amerika yateye Afghanistan maze ihirika guverinoma nshya y'abatalibani kugira ngo ifate Osama bin Laden nubwo yabonetse mu gihugu cy'abaturanyi cya Pakistan. Iki gitero cyatumye Afghanistan yongera kwiyubaka no kongera umubano w'ububanyi n'amahanga n'isi yose. Mu mwaka w'2012, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko Afghanistan ari inshuti ikomeye ya Amerika nubwo itari NATO. Ngo umugabo azira icyo yavuze ntazira icyo yariye. Aya magambo yatumye nyuma y'imyaka 10 Joe Biden yanga kandidatire mu mwaka w'2022 nyuma y'uko abatalibani bigaruriye Kabul. Uruhare rw'abanyamerika mu ntambara yo muri Afghanistan, intambara ikomeye cyane mu mateka ya Amerika, rwarangiye nyuma yo kuvana ingabo z'abanyamerika muri iki gihugu bitarenze ku 30 Kanama mu mwaka w'2021. Mu gihe cyo kuva muri Amerika, abatalibani bagabye igitero gikomeye mu mpeshyi ya 2021 maze bahirika Repubulika ya Kisilamu ya Afghanistan yari ishyigikiwe na Amerika. Leta nshya ihita itangira kwirukana abakozi b'abadiplomate bo muri Amerika bakoreraga muri Afghanistan. Mu gusoza ikiganiro cyacu, reka tugaruke ku makimbirane yubatse amateka hagati y'Ipusi n'imbeba na Iraq na Iran. Hafi ya Afghanistan hari ibindi bihugu by'ibituranyi gusa bidacana uwaka, kandi ubusesenguzi bwimbitse bwarakozwe abusanga ikibyihishe inyuma ari bimwe mu bihugu by'i Burayi. Ibyo bihugu bihora byesurana ni Iran na Iraq. Intambara ya Iran na Iraq yari intambara yitwaje intwaro hagati y'ibihugu byombi. Iyi ntambara yatangiye kuva muri Nzeri mu mwaka w'1980 kugeza muri Kanama mu mwaka w'1988. Ni imirwano ikaze yamaze imyaka 8 yatangijwe na Iraq itera Iran kugeza igihe icyemezo cy'inama y'umuryango w'abibumbye n'akanama gashinzwe umutekano ku isi byemeje ko muri hagati ya Iran na Iraq hatangijwe intambara yeruye. Impamvu nyamukuru yatumye Iraq igaba igitero kuri Iran, Iraq yavuze ko ari ngombwa kubuza Ruhollah Khomeini wari warayoboye impinduramatwara ya Iran kuva mu mwaka w'1979 kohereza muri Iraq ingengabitekerezo zaganishije Iran ku mpinduramatwara. Ibyo byateye ubwoba bw'uko Saddam Hussein yakurwa ku butegetsi. Iraq yifuzaga kandi gusimbuza Iran nk'umukinnyi ufite ingufu mu kigobe cy'Ubuperesi. Itabonaga ko ari intego yagerwaho mbere ya revolusiyo ya Kisilamu kubera ko yari ifite ubukungu buhambaye ndetse no mu bya gisirikare bihagazeho, kandi kanishinjikiriza ubushuti bwa hafi yari ifitanye na Amerika na Israel. Ibi rero byatumye umubano Iraq ifitanye na Amerika uhita wigaragaza cyane kuko Amerika yahise ishyiramo akaboko kayo muri iyo mirwano. Inkunga y'abanyamerika kuri Iraq ubwo yarwanaga na Iran nyuma ya revolusiyo harimo inkunga ingana na miliyari y'amadolari, inkunga mu by'ubukungu, ubutasi bwa gisirikare ndetse n'amahugurwa yihariye y'ibikorwa bya gisirikare birimo kugaba ibitero. Ndetse Iraq yaguze kajugujugu 45 za Berry kuri miliyoni 200 z'amadolari mu mwaka w'1985. By'umwihariko ku mibanire ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yakurikije gushinja cyane umuyobozi wa Iraq Saddam Hussein gutera Iran. Abashyigikiye iki gitekerezo bakunze kuvuga ko Amerika yahaye Saddam Hussein itara ry'icyatsi. Iraq ibi yabikoze ishyigikiwe na benshi mu bihugu by'Abarabu, ariko intiti nyinshi n'abahoze ari abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahakana ko ubwo bufatanye bwabayeho kandi nta kimenyetso cyerekana ko bwigeze bubaho. Inkunga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq ntabwo yari ibanga kuko byaganiriweho kenshi mu nama ya Sena n'inteko nshingamategeko. Uko ya 9 Kamena mu mwaka w'1992, Ted Koppel yatangaje kuri ABC's Nightline uko ubuyobozi bwa Reagan ndetse n'ubwa Bush bwemeye kandi bukunze kwinjiza amafaranga, inguzanyo z'ubuhinzi, ikoranabuhanga rikoreshwa kabiri, imiti n'intwaro muri Iraq. Gusa ku rundi ruhande ngo ibitekerezo n'ubufasha bw'abanyamerika kuri Iraq ngo ntago byari bishyigikiye intambara Iraq yagiranye na Iran, ngo ibikorwa byo gufasha byakorwaga na Amerika ngo ahanini byari bigamije kurinda intsinzi ya Iran. Ibi byavuzwe na Henry Kissinger ubwo yagiraga ati birababaje kuko bombi batashoboraga gutsinda bombi. Reka nsoze ikiganiro mbashimira ko mwakomeje kubana nanjye. Ibiganiro byacu nakagaruka muhahe muronke.